تداویه که وقت طب آلترناتیف جی ایدی وی که قبول دکه لنا خوشخانه میجی هر وها ایدی بربلاف دبه نها لگلک نخوشخانهان ین دولت جی تکرنه چی او اکاپونکتور تداویه که ایدی نخوشینن هر وانی کارن بريده هرن نخوشینن کو ام بجن قلوبونه جگلک تشتنا ایدی وقت چاره که وقت درمانه که وقت آلترناتیفه که اکاپونکتور کو 10,000 سال بره لچینه ده تکرن اونها لگلک نخوشخانه ترکیه جهیه سربزیش که نخوشخانه یا دولته یا پولاتلیه یا انقره حسین ارسلان به تداویه نخوشان باشته که خوشکه حنیفه دو لنخوشخانه بو به چاوه خواه به دیمن خواه به نیرین خواه هر وها اکاپونکتوره جمره آشکره کر چی اکاپونکتور؟ برسواوی نهاته تداویه که کبنا بریه 2000 سالانه چینی اکوپونکتور جبو نقاشین وک ایش به حالی پروبلم درونی و اماس گلک باشه دا اکوپونکتوری ده یا گرینگ نه درزیه جبو درزی دیتنا جهه راسته جبو ویجی دوی به دست پسپورین وی کاری بکرن راسیزم اومزم تیشی دشیر خونو کو شده پرتیشی دقیق دقاف لیو کو اومزم ازوتم خوجا سوسن اکاپونکتور کر پشتی اکاپونکتوری انا چوانه روشوا چوانه İlaç açım doktorcu, açım ortopedici, ilaç da darboz diyor şifa te ama makine şifa diyor. Ama bizde hoca önce peşte hoca duru hoca ama tarihi yani. Bu da sejora desem o okuma takip kır. 2000 senesinden beri MS hastasıyım. Pişti derziyen akapunture, droja duduyan da az hatım ser hamde xoy. قوت و هیز هاتمن از اولی نکاربم سر پیان خو بسکنم لنها از باشم همو کارن خو از بخودکم سر خودشم خوارن و بخوارن خو بخودخم Şimdi ayaklarını iğneleyeceğim. Nöroloji doktoru, fizik tedavi doktoru, tanapır doktoru ama tedavi vana tanı. Akupunktürcü ma denemiş kır, nohoş rahat tane. Rahat kavna, rahat ruttanna, nun khatkhna, avi khavatkhna. دو آدم سه آدم تاوینه تابی وان خوشانه شناک نجونن. امیتونی که ضرر متنه اکاپونکتور ضرر متنه اونی بتزانه چه کار ما بیخره نخواش ما راحت بن ما راحت روان راحت رونن ما راحت برهرن امی سویت کنی. تداوی اکاپونکتوری حتی جبون نقاشی اماسیجی باشه. پشتی چند ساعت نقاشین اماسیجی باشته بن. ده یک دو سیانس duruma göre mesela van hoşime dağdu seansın lavra bir seansa bir tamam bakni ki mor rahat be ger naxoşiyên derunî pir ne giran bin derzîn akupunturê jê ji wan re jî başin naxoşiyê xwe pir ne giran xere akupunturê pir rahat dike çi xêr amitên endorfin serotonin hormonu bu hormonlar akupunkturi باید که انسان مطلع خیلی مثلا دیدم چکولات تخن مطلع نی اندورفین سالمیت که اکاپونکتورجی اندورفین و سروتونین سالمی پرت که او نخوشی و درز تاونه خره مطلع نه 20 دقیقه تاونه دور مگیره یعنی ما گود درز کن خره آن هفته که تامینه درزیونه و وجود آمی درز کن خره جین آمی درز کن خره 20 دقیقه تامینه رو درزیون تکشینی توابینی چوبه herkes dikare akupunktürê bike û zirara wê tune lêbelê hin nexweş nikarin bikin. Li gişt akupunktüre be ama kanser hastasiye. Ondan sonra lösemi dene. Ami ona derzin okni. Ondan sonra ami hamile ilk yani birinci aya canami derzin okni. Bana seçen hoş yani ama ona derzin okni. Yani gişt ki derzin tane çünkü akupunktür yonet ki hatanne, zarara hatanne.
Dermanên akapunturê bi derziyên taybet laşên insanan tê xistin. Lêbelê li her ciyên laşên insanan nayê xistin. Piranî li ser goyên insanan û li gorî nexweşînê wan tê tetbîq kirin. بدارو سریه جنیه بدارو مثلا پشتاخه بدارو پشتاخه بدارو بلاخه بدارو سویخه اما bana derz etkin ki ma vücut rahatlamış be. Tüm herd guyuji tüm vücudu he. Ji bo kesên ku zarokan dixwazin û dema ducanîbûna wan rehet derbas bibe akupunktur baş e. Gebelik sürecini daha kolay şekilde elde etmek için, gebeliği daha çok elde etmek için hani başvurdum hocama. Memnunum şu anda. Hani müjde bir haber bekliyoruz. Hamile nane sevmedik. Ma vücut rahatlamış be akupunktur. Ametin denge. Amet denge, hoş denge ona sağlamıştık ki ma rahat hamile ben. Hamilelik amı derziyotukni jano. Ji rêbazên alternatîva tipê yeka din jî proloterapi ye. Ew jî bi derziyan tê kirin û ji bo gelek êşan derman e. Kesên ku çong, stû û gurmikên wan diêşin dikarin bi proloterapiyê baş bibin. Halk dilinde şekerli suyla yapılan bir tedavi. Ji sedî pênc dextroz yanî ava şekir tê kirin nava enjeksiyonê. Bi vê tedaviyê qasê nexweşan xurt dibin û xewê tê digirin. Bi enjeksiyonên piçûk hücreyên ku dereng nû dibin an jî qet nû nabin dîsa xwe nû dikin. Çokê vê nexweşa me ev ne salin lê êşiyan. Me dest bi vê tedaviyê kir û ji êşa çokê xwe xelas bû. Hasta ikinci seansta ağrılarından kurtuldu.